出国那个 Schlemm 中午农山起码。Hadin balakot kejing aipor, bat namar kejing bamburam, jong menteri ke Sorkar Jela, uba sniau halang dhar, kaseng samlau molai pelun, hande ke step sngi balang, kalalet ban kanglut, ya barok kikali ban rung sepo kamarten. Mat hakaju kapor, kelakang tala sundon ya kamarten. Layo ban saki, banadu kapor men step, kinong elam bat kidkot kaseng samla, kelayang bet hakerdop, bat ban omsya iki kali kitnyut, kibawan na keleng kibenta kanong ba shilong, bat lapha yang shi jaka harut jong kasurok. Bat hadin bala ap kato kanipor, kelakang tala sundon, bat pen paino ya baro kikali, klem dasya satya, bakinte ya kanyut. Ini benta meskat nak kalian sang samalau pelun, bat hang tala nak saya kini kamarten, hantam rut nama tak kini ke medical waste kini, men plan kini ke bang ada buat penjurut, hagi tugi, lai piyau mesra. Kehadiran kedua, kalau dan kajian kedua pada Menteri Penroisar, Pak Seniap Halang Dhar. Dan kalian kejeng hak tu kajian kedua kejengi ulah kular ba, laku lu tangha, tangha kita yo, tangha postion nuan saya inspection ini ya. Penpek lagi jeng bagi kedua lembaga kedega, biomedical waste bukan kedega marten. Henry kita kijing kular kijing isulong sat ekai ini nilai up nilai buram nilai adu apa banyak kedua itu adu apa office henry musim buram yang kini kijing ka angnut tempat ba nak senang maulai tengi bersih bementah ke step ini ngihap pemerintah telaswa yang bersih benhak yang lain saya gini kali nomor kini kijing lek jang menteri penroisor kepen ibu umsutnya ya kipai ba nak senang maulai bat umkuak hidup bersipya habis bat kini ke marten nomor ba imat ba kadega ke ba government kamdan jeng yo no. Dekani ke bangim lak ban priang ke. Kimburam yang tengi ngin buram kumno iki. Ta ke dewe jeng ke bangi ngi kendo. Tementang kesengi lakut ke deadline ke bangi labuk por apayo. Tementang kesengi mansih ban khang tala soy kini ngin sepek ke sarkar ka kan sim tempat sim jeng ke sarkar. Habidi ba kini ke jinglang jeng kinyut haki senang boker haki senang boker jeng sorsolong kan haban ke ke sarkar kini benta ban solve ini ke problem. Ya kan ini lada kalian menteri penasar Syibkiaแต่kan kan continue baik ke jengkang ya kan ini kan kang baik sama ni ini dapat sangkai ya kan kat ma phim palak ban sol namar ba kani kadi ka min issue jeng kinong mulai ka balak sedem ba ki lak kwa ba kani kemarten de ben mi nak kadi ben mi nak nang ni kadi ben weng nak nang ni henry hadu mentar palak ban sol entet menu besim kaya kani isikut tang hakijing keren isikut tang hakijing kular bat isikut tang hakijing penbit mit yang ni bat ong balayok Jakarta henry hadu mentar iso ru ya ini ingin bersih hak penpai in hak penpai nak kimat suku kita kini kali kan saya ingin lihat tinggi berat keselom municipal buat kedi bensim jik kri kani kejing lek jengki kaba haduk kani lemak ke bangi poi ban kantalai kani ni kadi kejing bom sutnyo dah bom sutnyo pun ngi dengan sutnyo iki ngin hak penpai kini kali habidi begini ke pentah dia mengilai kenduk yang menteri Penroisor Pak Seniap Halang Dhar keladan kejing kenduk bat kena kalian tergirang ba jago senang mau lagi brok kowe begini keren ni kini kemat nak kalian kejong kile kira sultan plat yang kini kemat namar bakal ada kowe nak isu ke bambakir kila ada biaya lembah empoi senoro dan kalian jengki tanda betaki para nang song jok mulai tanda betaki nang langsung jok mulai tanda betaki nang girang bak senang sekretari jok mulai keladan kejinya kendo bangi keren kini bat kalian kejong kiru kim dan problem bat ngi habide bagani kepentak kowe kejing perem kebahakmat bana kalian sama mau pelun hakasur jeng kinong mulai kalau bagi perem yo menteri Penroisor Pak Seniap Halang Dhar ya kejeng bam simkia ya kene kamarten namar bangaong iki bakam dai ka kamat ka bakiyo jeng mentoy baki dan jeng mentoy tekim besim khiatan henry ka belengo bak ngi perem ba habidai bak kene shopping mall habidai bak ketika ka kendai la ka mall ka baki mut ban set up hangte apa MTC apa kendai la hangte ya kene nak kalian menteri Penroisor Pak Seniap Halang Dhar usimkia namar bele yu ba imat uperkat nak benta ke jeng yo mentoy jeng mentoy simet tekum kini kinong yalam tiba kastin kalau bu ya ki bikin sensar kini sensar ke bapakan dan mentah ki pai ba jang celah brok kowe henry kum kini kinong yalam ki beset kelaya pai ba mentah
hiperkat tan benta ke jeng mentoi simen hiperkat tan benta bakin tang paramaki kata tak bamlong ke kumi kani ke benta hajing sala dak gila ben sim lun nak ke benta kata kemul kan yu bakin sim lun ru nak ke benta bakin yo pat ben thiet ke jaka sakiwe ki benta bakir dak stiet kanang balak ben weng no ing ni jeng nang ni ngidan sipun ke suggestion hadim mengenai kenduk bagi rang baksnong tung somong lai ke bangin a ke government teh hendai lah bakin respon kumni tangi ni hak pentau ke jeng perem ya kini ke jeng jeng government teh kini ki bagi kam ki bendon jeng mentoi kisim ki bendon jeng mentoi ki bagi sultu bagi yo jeng mentoi tang ledi simet kisim kia hendai ya kini kam ke bakta yo pai ba aslam ba mlak benlek kuno kim sim la sim kia tum kini ki dei ba ki bagi melak ba piang bagi nang bagi pai ba ke jela ki dei bon sultu ngiyo ki nak sensar ki bakum no ha kini ke puar ke bementa kini jeng angnut ke jongi bagi perem jur kumi kini ki nang elam saya ngira fikir ini katu kani kimat di mangkuk ban present haka सरकार हमतम हाउ मंत्री कम प्रोफेसर बा semua halang dah ban kong hi to ko ni step ki ngasim ki ban kang tala saya komerten hadu bak sarkar kan le ai nak beta kan ka isu jadi hadim bak sarkar kelak wan ban kendu engi hakan ki caka ngin sapen i ki kita ki mangkuk ban le ban kong kolong ba nak kalian kajungi hi ki mangkuk sarkar ban le kolong ba ban reduce ne wang no kumbasan pho ne nyopo persen ka wis nak ni kebadan apa ka martan kajungi lithe no lile lan fil no shoi ngi i ba bun ki thliu po jen te hil stick thliu ki ba ti do yom tu belim pendap ki jaka balik sarkar kam sim ka wis ni pendap tu ka jaka pendokam ni ka wis kan safe tu ka jaka ti do yok tu ma phiru kata di kuwe long pin reduce san pho ne nyopo persen ka wis badan ha ka ni ka jaka ra shoi ki jaka le lan fil ha ki jaka ko identify ha ki jaka ti do yom wakum ta ter lada pimla ban reduce kini ka wis kumbasan pho ne nyopo persen na kalian ka juki lada be kren do ka dar parsino ki jomborok ka sinang ko mola beginum sya asu hidup ban nyut hakani ka cakahi bat na kalian ka jungi ngin wat no ni ki nang sinang ko mola ru ngin wat no dagi jaka suwai pat kun biang no ki jong ki jaka ki jungi ban na mata ka jing the nyut ki long ying apo sinang mola hi berpo apa ar kalau ba na kalian ka jungi ngin penbor baik ya sarkar ba kan thiet baik ya machine ka biang ban trip ya kani ka biomedical waste plant kepada nak ni ka jaka lada kan nigrim sekala ban penbiang ya ka machine nak teknologi nak banta ban trip iki waste ba mi nak tu ka jaka kelam dak tak ya kanu ka environment nak surrounding kepada nak tu ka jaka ka waste ka babi napok ka nigrim sekala lah paduk kendai persen safe dan siuk kena ke jingba nak jing shop serius cepat ba ni kinumpang di pasar aku ke caka mereka ni pat kendiat dan kalau kebalong safe nadam sedang kalau failure sarkar hakan ni ko jing set up ini ke biomedical waste plant amna sutu isu hakanu kurukam kirai ban set up ini ke plan nomor wat kan kowe kriteria kita melak ban fulfill ya kalau ka jing nek ranya ka stik ke jugi haba yo ikinong yalam kibam pikir kibam dawat wat banyak ya ke bai kide badle kena kalian ko jugi ladak sarkar kamla ban kendiang iki kor ki bor ki bakat kum kejuk ke pemerintah ingin kham dan permanently ya kene ka biomedical waste plant kepada nak ni ke caka but sakawai pat kalong ba nak kalian ko jugi hi kim ko ba kini kan sukut tang ka sini keret ngi iba artayo mencuang ada penonja keren ha kamit jong minister gila ada biak keren batu gila buram ya kata ngila ap ya kapur ngila a ya kapur ya minister buat banyak keren buat ni mereka ni kecilek menti ke juru ke penbitar sela yang ni buat menta ngimla ban ong ba minister mungkin nanti ngi balik sekretariat badai ke bentar ke minister pun hapwan hang ni ngimla ban pediang ban ong badai mangi ngi sekretariat ke minister pun hapwan hang ni kumba ulah kular unwan inspect ke ni pengin 1% ya ki ki jingkwa ke jungi ha bede bakani ke isu jong kamarten ko kuntup ya solid waste ko kumju ke biomedical waste sakawai ru kenang ba penemlong siu kembalong kapor mencuang baka sukut no tang hal air ki jingkular ingin kepat ek sarkar bakan form baik komiti ke bakan lang ya ki board ek sarkar ki department concern ke bede bakani benta kumjuru ya girang ba sinong nangi ni pok maulai bat kumjuru na ki khot jangi na pok sak sama mai plun kenang begin dia ban but din ke ai sarkar kalale nomor ada ngimlek kumni sarkar sujak kajak klub untuk pun teli kam kijam finpet na dogi building kini kita sujak lut balai bamdan komiti ke bopiang kani kalau ada